Hadin ka jingkut no jong ka samoy trikam kinong kitkam barim jong ka nongpo town committee kabadi ka kenhun ka bapet ya ka bit ka biang ka syongsuk syongsangan jong ka sor nongpo baro kawai hene ka singi ka taha ka pratari ku risau arajar arpuar lajit bat thung pen scam ya kinong kitkam ki bathamai kata yo ba successful lengdo ku chairman ubalong ka ju ka por orang ba shnong jong ka shnong saiden nang tau ba Reynol Kharkamni ku secretary arngut ki vice president ki bakentup yo ba Rexon Warjri baro ba Celestin Sengkli nang ta arngut ki assistant secretary ki bakentup mi ba Vicky Sengkli baru ba Anthony Suchang bat kiwe ki balongkum ki dikhot kumban syupen kan mau khendian bagane kan nongpo town committee ka kentup mi ki khatwe delegation ki badan ha saudong jong sor nongpo bat ha kane kesengi ke balajit bat pen scam mi ki nong ilam bat ki nong kit kam ki batmai jong ka committee la ye don lang uba RR makdo ubri chairman jong ka election committee uba T nong khlau ubri secretary jong ka election committee uba CBCM ubri chairman barim ka committee uba H Namsau ubri menteri jong ka hima khat ar lengdo haka jing dan lang jong kirang basnong bat ki secretary shnong jong ki shnong ki bahap apo kene ka committee haba kiran hakilat bathai kubor nagaliang jong ba successful lengdo kum chairman ubathamai yo balajit bat thung thamai hakane ka sngi ulapan paw ban mar bagan nongpo ka de ki jaka ka baki biru ki banabar ki wan rung ki wan mi ka don kam baha ban pen khlanye kene ka committee na ka menta ban yada ya ki jela baro ka wai bat ru ka jingle khoi le suba hapo kene ka sor kalong badan kap me hadu kata-kata namar haba khoi ka sor nongpo ki balek ki bawan na kene ka jaka kin but ya kene ka noksa jong ka nongpo ban namar ka nongpo ka de district headquarter kadon kam baha ban long ka noksa ya baro ki shnong ki badan hapo ka district ribhoi jungi kunki nonglam jo ka nongpo town committee adin ba ngila plong ya ka election banjit yung chairman bersekutu juga nongpo town committee hakaba ki elector kini naliang hima naliang karai bat baro ruitli kisnong beketuk yung bersnong bersekutu yung kisnong dan dari hakane sni pemerintah naliang ki bapnyat yung election committee di teman besan alam kedo di teman besan Tino Clau Sekretari di teman besan jadi 28 hadin bagi Kim Chumyo ya kay kinugiri ko ipat ki kaji file nomination na ko ipat ki candidate ki bansi menta namta kapur chairman bersekutu juga no town rega mi berkapau ta keteng juga chairman pat doba rodol rekuni ko sekretari dan resmi nagaliang juga gidpat juga election committee juga no town kila perbena pada declare bangal no chairman matmai juga no town committee but Barodol rekuni sekretari juga no town committee nak kita kena kesemuai arjar ko arjar pesan te ha kabri bekene na kalian juga ku musliman bertemu juga no town committee na semua kakam kabri masuk ke bakya ke bae ke ba minumlah bagi lakai baka idun kam bandivot ya ka nam ta kajmian bagi jepil seprang dokan ko town committee juga tinggi don ru bagi ne ki roroba jungi ba CBCM bere ex chairman jungi bere ru WMC bere ru ex CM juga kasir atau mas cikozen bagi don ri ba Rexon Warjri roba shnong juga shnong bodum kumu pasman juga town committee jungi tinggi don ri ba Islam Sam ba tengok beri rok kena juga nokra bat nagaliang juga hi ngakot bat ngayawer ya jitilang jadi kirang ba kira krau perkan kibala iba bala biang ba hak perkat perdan bat kibal tibru ya ki ina now bat ya ki barok ikrong israt jong nang patan putih dengan yawer ki makin ai jitilang besar tinggi ba CBCM chairman vice chairman jungi ba rasul jungi ba kunjur sekretari jungi ba Islam rela petmai mendasni ba ngahi ngasnya ajilam dikini karut kirang ba ngai scam ba ngila ba kiu siapa ram bercakap ikam du betang te ke ba khamade ke ba kum ketang committee ngin le nang sekmat kalong ba ngin riman biang
yang government bagi kan hai bagi le food overbridge ke ba nasajer wa bi chamoro number kumbalo muntang yang ba ka nompo town jungi ke roi palang ki kena school la public school ke school ki stom ban cross na yen school na nomoro sesilang saja kebu ke jungi kena school ke jungi tek islam school tang na kada jing bun ki kali kimi on cross te ngi ke betul kam ha ka food overbridge nomor satang nadu muswa te kene ngi chimenta gilat kerti bangila ban ulong no eka bunjo bendam no ene foot overbridge napo sajar si komoro tenang ta ni don ru ka ru perkhat ku jungi bangin pendap di kam satang kum ka ringrut ka ba namoro kan mi sene sapu minrun nang ta ku busno mudum kan stono kra bunjo ban permi ki sek soba kena ba kalit kawang kit ka ba kasuk ko kana hapo direksyon ki ba pa ko ta ku jungi nanta kidon sipun ba kibang idon nak pekat jumi ban penbiang ya ka jitrikam jo katam ku piti jumi ka pi kane kan po tam jumi kane ka gerwe ba kibriu kirum kimi kibon nabar kirum kimi kitores kiwan kya nyamban jo kane kan po jumi terada ka shdon po jumi ka town komiti ke jumi ka nompo town jumi ka japo ka jaklia ka ek banja kibru bagi wan kat tersebut yang kena pokok jumi bagi semua utung kejing jabok si Jepang juga tak ke bagi dalam kejing tubuh kalau ba ini le kat bala ban pelong yang serokok bakut coba hak bayar kena mdeba tamu cuman bala bala sedikit bala bala urusan bala bala jadi kita kam kajing tilang juga ba baro pokok potong komiti kibru juga kena pot sino pot bat ki pajba baro ki buan di jori jap ki bosong dukan ki bosong yo kena yo sistem lewat begitu ki hab simdik tilang na ta benondra ya kena sino ko ko to suba kerang ba kan itenang bagi tulis seperti wanro kalau ke burom jo katam ko jungi kan lo burom jo kan ko tam ko jungi te ni don ko semua nak da bo budin ye kiskem surka kum ka jal jivan mission kaskim umbamdi ka bugyo na korban department ni budin ni develop ye ki pesantren baro kena menghila berkurang ya kena ka JJM ka jal jivan mission ka skim umbamdi babaro tungi gijungi apa ketang ini jimuto ina kena ka skim umbujungi te rekat ke jalan jungi baru itu kan ngasuru bunang ba minire lukat pala banyak kena mengenai dan buta kena ka kajing dapum tak suslap pi kena po jungi dapum hate po dalugat ke dapum te kami kajing jenjar ju pe ba jungi kami kajing ke knowledge dangwan te ke bukum kena re gidon hati begini kan kenai kenapa kan le ya ka sajren dan ke drainage system paka na buta banlan jelang banlan nak flood na ba ke sup beri banwan bat pakalong ko bahut itunan ya kena ka no potang ko joy bat gidon ru khalti menta begini kan ru na menta kada gino kape ni hari bojing khatam ko ria jungi ke jungi ru lebat kaka pemanak pot ke bawah kun kiti jungi kina school sistem mon plekor hakapor kita bang bakal kor kada ngama cubu kan juga klip klip pelan ka ora ka tak bujur ba wajah ke pule putih juga sama bagi kun kiti jungi ya kada misalnya bagaimana budin ka in kli ke daun bapenlong bangin lat kaka apo kana potam no po ria jungi te kira bun sekui bagi kam satang ki bakum ka tang tingile ku bagi menta ke kum seling ka solid waste management kepada satang menta ya kena men follow nimbur ti nang bakal job ko su jumtoy ya kisno baro ki bhab apo ka no potam jungi bat mi don ko jikerman pada jitilang jo baro ki protokol ki prarangba ki pronoilang ngalai ngo pi ngadang kampena nampak tim hai kadu kadang juga ndai ngidon kita romba ba subisim ba rasul jiri ngidos kutri ni wala betre bo beri dynamic ya kerman baka tan ko